o nana mo ang kinabuhi sa una dito sa bukid ng taon. So lipay na kami makasakay mig helicopter tin na akong lipaya anak ilahi na akong paminaw Hanoy kayo. Sinana siya ba so damor nga inosente rita ako na realize ba damor nga inosente ka damor ka nga malipayon. Damor nga daghan ka og ganang mahibal-an na sa imong kinabuhi. Kabalo na kag-ani mo, hibalo na kag-adto, damor na pud ka daghang problema. Bright the light that shines the Doon romantiko hirang doon na walang pera meron lang yabang. Ay nako, nagsigig og yaw-yaw na guys. Katanga na lang. Nagsigig og yaw-yaw. Kaya tumang na ko sa sunset. Gwapo kita naon ang pipila na lang ka minutes unta nga mo baba gid siya ang kuan. Gwapo na kita na ng adlaw. Karon man ako kitaan gawa dai sa na record. Hay nak. sayang. So ang dire man god sa kuan sa may kabantian. Nasa mga 5:30 or 5:20 maabot ka diya na banda gid sa may dayong saka diya sa may gasoline stations sa may Dika Homes kabantian. Kitaan nimo ang sunset guys. Gwapo kaayo ang kuan. Siyempre mga marag maka-relieve ba. Marag na wala ta sa dalan ba. Kay klaro man gid kayo siya. Yang kanina medyo natabunan siya og kanang mga panganon pero kita gyapon awa kanang mga reflection na lang niya, the reflection of the sun of the sun. Ay nako, sunlight. English to. Ano lang na ito makita, gwapo na kito ganina. Abi na huwag na-capture na siya kay yaw-yaw nung gud no. So sabihang kakatubang. Wa man day na record. Ay nako. Ilang nga na magina kanan na tong mga makitabo sa tong kinabuhi nga mong gina siya makaligtaan na to makalimtan ba nga nonsa day ko ay wala lang god na late lang nako na hinumduman nga dadam ni og kamera day nga nay gwapo ta kay nga view nga gwapo ta tanawon ma-share punta nako sa inyo ha na Monday na ka na record nagdinamhag ng puning kamera hapon ulit ako balay karon guys. Nana ko sa may kuan amakan kay indangan mo ni mao ni siya unta oh lami unta kay ito kung makita pag mo ang adlaw ang katungaan lang gani siya makita gani ang katunga ni lubog na karon lubog na gid siya ang reflection na lang gid sa adlaw itong makitaan no so sayang maraba ganang kaysan lang gid siya moagi gani magdi na gani mobalik no. Ay na dili man gud kay kasagaran o agi ko diri ulan nya say gabi na kay tungod sa traffic so maignorante na pud tagbalik sa sunset kay tag natas bukid perminti kay ma-feel gid nimo ang sunset dito kinumdum ko so nakanagay kas bukid guys samot kung maka-relate pa mo tanan. Kung nagay ka sa bukid nagpuyo gani nya ang imong balay at bang kay sa kanang saupanan sa adlaw at ting ninduta sa kanang tingkuan na lambi kay dula-dula kay di man sakit ang init. Nya hayag kayo ang paminaw nga dili siya nang lahi ng kuan ba kay dili naman init kay palubog naman ng adlaw. So inana ang kuan ang kinabuhi na mas bukid sa una sa bukid nga nanganaw kana. So nindot kayon ta siya guys. Share na ko sa inyo ha guys nga mas nindot yun po yan. Sa una kung nato na po ko sa bukid nagsikog pangandoy kauntag ka trabaho ko sa syudad no. Untag kanang makadto kog syudad do kay bukid day tong bukid sa Bansalan guys nga sa unang panahon dili kani masulod ni bisan motor dito sa mga lugar maglisod pag sulod ay sa katong bata pagid kay ko wala gyud motor nga makasulod dito sa mga bike ra kay pwede man pasaanon kay lisod kay dalan. So permirong abot diha ng motor dito sa mua kay wa man ko kita unsa ng motor sa una na inisulod dito mga elementary ko kay na nakabukid amuan guys sa Bansalan. Permirong kuan kanang abot anang motor sa amuang bukid sa una lambi kasi mutong aso ignorante kay ko. Unya sikat kay tapukan lang na namo lagi kanang motor katong usa pa katong SD3 sa una ana pati mga Suzuki nga mga katong mga 2-stroke mga Suzuki mga aso ba
magpatungod dayon mi didto sa kuan. Kadang sa iyang mga itang butso kay humot kay sa kong paminaw gyud. Kay mao dito tuti day siguro to. Ignorante kay mintaw na ng motor sa una. Kay basta mga 90s, mga batang 90s man ko. Nya kato mo ang kuan, amo ang lugar parte ka bukid. Arang-arang nagkaroon sa minto ng dalan na may kuryente sa una. Wala gi kuryente rito sa muang bukid ng taon. Walay yun. Walay kuryente, walay tubig, walay dalan nga magian og sakyanan, kabayo ra gyud og kabaw ang makaagi. Nga maskin gani ang kabaw og kabayo maglisod pa og sulod dito sa muang lugar. Ang among lugar sa Disa. Kanang Disa sakop na sa barangay Anunang nga usa sa barangay sa Bansalan nga bukid. So kanang among kuan, kanang among bukid napagin mi bukiran ana. Mas bukid pag yun. Nga dito nagatanom mga ako ang mama, ako ang papa og anang amo ang panginabuhian kay farmer man akong papa. Og ang akong mama pag-abag po sa kuan kanang may natutog natay farm nga dako-dako lagi. Pero dito sa bukid mungod sa una ako ang nabantayan. Kun angkon ba? Mao na imuhang angkon mao na imuhang trabahoon. Nya kay nakauna man ang lolo so na din ang inyo nakaangkon-angkon siya og kuan nang area nga gitrabaho. Hantod karon na gyapon. So moto nay motor sa una nga nisulod dito sa amo ang lugar, nakalimot na ko kung kinsa tong motor, kung say pangalan ato basta isa ka motor sa una ding lapos dito nga marag katong Suzuki mo sorto nga karaan mo say tawag ato basta mo aso siya nga motor. 13 taon na mo mga kuan na kami mga bata adto sa una. 13 taon na mong lipaya kay nakita aming motor. Motor nga niabot sa lugar nagtapok taon dito. Pati na mong lipaya gi tapok magpatungod gud miya ng aso ja kandar. Mo builo-builo man aso nya giya pang puga-puga accelerator. Tingala mi nung nay motor ding adto dito hangtod nga nasundan na nga ubang motor hangtod nga gibuhatan na gid og kalsada man gimano-mano nila og buhat para lang maagian og kuan kay kung sa una mamalingki among magpapa or nami i-transport na mo among produkto nga mga gulay or mga harvest na mo sa uma ipakaryada mga nagkabayo gikan sa mahangtod dito sa merkado sa palengke sa Bansalan. Nya kay abot dito sa mga barangay sa Nunang dito na yung mga pedicab pero dili gihapon simentado ang dalan pero karon kalo isa gino simentado na. Pero kadto mahal kay pamasahe sa una tag 5. Mahal kay dako na kinadaghan na kayong tira-tira mapalit na ng unsa pang paliton nimo unang panahon. Nga marag nakabat mo na kog buot. Kuyog-kuyog gusto kong papa sa una mo kuan. Luin taon kay mi guys kay adto mi mamalingki mi dito sa Bansalan sa lungsod magbaklay in taon mi magbaklay mi sa muang kuan kay masayangan magabot mo dito sa barangay Anunang masayangan kun mo sakay kay lahat mahal ang pamasahe kagasto man pud mi bakan per 20. So may na tay palit og bulad kay para napod mi kuot-kuoton sulod sa kasimana o nana mo ang kinabuhi sa una dito sa bukid ng taon. So lipay na kami makasakay may pedicab 13 na akong lipaya anak ilahin akong paminaw hanoy kayo. Sinana siya ba so damor nga inosente dayta ako ma-realize ba damor nga inosente ka damor ka nga malipayon damor nga daghan ka og ganang mahibal-an na sa imong kinabuhi kabalo na kag-ani mahibalo na kagadto damor na pud ka daghang problema. Mao gina siya amo to nabantayan ninyo pud sa inyo ha mao gina kay inosente parang bata ba nga wala pa tayo alam wala pa alamag sa kinabuhi gamay nga kuan na ma-appreciate gamay nga yang madawat ma-appreciate niya gamay nga matilawan ma-appreciate niya no man may ana sa una makatilaw lang gani paan nga tagsartahon makatilog paan sa una kalayo kay bikiri ignon pa mi sa papa nga nasunog ang bikiri. Tiluya gid din taon ang pan sugat kay mga anak taon nga nagsugat to sa papa ga otra pod gisugat mo hubog pod kayo wala kalimot og kwartog paning non rami nga wa nga malit og paan kay nasunog ang bikiri ko.
Kay inosentiya, luoy kay me, pati na magload-load re. Okay, mangita na lang siya diskarte makapalit ng tawag pan nito sa tindahan. Pero kasagaran po sa makalugsong ginas papa, siguro ang ganyan kapalit ang pan, isda o bulad. Kape. Katong kape sa unang sara-sara ba. Ay tawag kana, basta kanang kuadragod, bugas pa is siguro nangagi sangag suro gigaling og tangagamay ng kape. Ana siya. So nana ba ako na-realize ba nga kinabuhi dis tao di ay mga guys. Damor ka daghan og nahibal-an sa imong kinabuhi, sa imong palibot, daghan ka damor ka na ay problema. Damor ka nagka problema. Ana siya. Kay sa una akong pangandoy lang makadtog syudad, lipay na kay mi ana. Karon nga nakatrabaho og syudad, nakapuyo diri naman jud ko nagpuyo sa Davao, mga pila na ko katuig diri. Mag 20 years naman siguro ko sobra diri sa Davao. Ngita na po taon ko nangandoy na po makabalik na po ko dito sa mga bukid. Kay parting kapuya gid diri. Kay kung naalang ko panginabuhian dito sa bukid nga makasarang gid nga makapa-eskwela og anak. Dito na ko sa bukid ang puyo. Noon siguro lahi naman ko sa una kay barato rabi at kayon ang ang mga palitunon. Karon nga maura gyapon ang produkto sa bukid. Higwaos ko. So pero nangandoy ko nga makabalik dito sa bungangan dito na for good ba. Lami kay puy anong bukid swerte kay mo nga inapa mo sa bukid baka langhap pa mo kanang mga nindot kay nga labas nga hangin. Nakadula-dula pa mga bata karon, nakadula-dula pag physical nga dula, dili na puro lang pundos kwarto kay sige gunit cellphone. Namo do sa syudad ting pa init pa kayo. So ana ba mahinunduman na nako ba nga inana di ay kaswerte kung taga bukid ka, no? Kay wala ang environment layo ra gid kayo. Diri daghan ka makatunan nga mga tinunto, dool ka sa tentasyon, dool ka sala. Dito sa bukid, damor ka nga inosente, damor ka nga malangit kay kamay ra kag sala didto. Sara man imong makuan didto nga. Di ba? Trabaho uli pod, uli kaon, ano lang. Inom-inom gamay kalipay sa bukid tuba. Oh, di ba? So karon pod dito sa ang lugar, dili na pod siya kayo kanang remote area gid siya kay na simento naman ana siya water system, nana siya kuryente. Sa una experience gid ako nang mag-study sa una nga kanang lampara ang suga nga kung mabagyo-bagyo katulog na lang gud mo sayo kay ang suga di magsilbi sang saon nimo og tabon sa imong kamot di gid madala kung kusog ang hangin kay ang balay na mo sa una ang bungbong kining amakan nga naamakan nga dagko kay buslot sahay dagko kay kanang amakan ba nga kanang centralize ang aircon ba. Loy taon kay dito sa una kitugno bias bukid no. Sabot na sa una nga pati daghana dito og mga kuan. Daghana pa og mga kahoy. Pero karon dili na kay siya inana ka kuan. Dili na kayo siya inana ka bugnaw, dili na kay siya ka kuan. Labas kay pud ang hangin kay naman sa bukid. Pero lahi ra gid sa una nga alas 3 pa lang presko na kayo ang dapat sa imuhang panit ang kabugnaw na sa hangin. Ana ba karon alas 3 init lang gyapon kayo dili na persona no saya alas 7 labi nag summer time sa una wala di mo feel ang kuan ba ang summer ma-feel lang namo sa una nga summer kung wala na may klase kini summer na wala na klase bakasyon naman so lipay na puro na dula puro na bunal kay di naman mo kuan di naman mo kasubo sa ginikanan kun sahay kay kini bata sipat pinaka number 1 sipat sa una sa kami ang bats gitu. So mga guys, inana ka nindot ng puyos bukid. So naapit na ko sa among balay. Hi guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Don romantiko hirang don walang pera, meron lang yabang taga bukid ko. Bye. Thank you.